Monchumuligirali bono yaragrense Eyemo yabono maragoba chinga kichini ko kuwarigania SMS ya mangana majya nyargo kumanyagati yari twabere to kuwarigania kurose mambya yarenge ntambe ko kachinse chiga litukeliga nelia Jumatatu tariki 5 nemo omutinyo gatatu mwaka w'ikiri bubere na 2023 na mange abereka okolekana kurose mambya yarenge ntambe ayubona seri bwango chikoko sansamuralera nago kumanya senchera ayobo kirano ase chinse chikubuna baliki baito baya sangre kuro Kongo chonsi ime na isiko yorgongo rwa Gusii sonsia ya na bakondra gutobwati ngo terensemeli mtandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemeli ya YouTube na bakotana buna Ndizi TV News ritanganike gima tunyaramangana ywa senchira yoko ya chuta the point and then the due process will be put in place. They will go through parliament, and once they are approved, they will be gazetted as the commissioners. Komiti yo chikoba chora na kuruwa marieta go chase bunge bali abara chikoba ba commissioner be kombe kya IBC ni go be kobosi be bunge litukolia lero. Vile ninajua huyu kijana si ati akili yake sio timamu, ni mtu mwenye akili timamu na maongeo yake sio ya haraka. Ninki gose babu no bwancha niyo bombo ligoso lyo munyanyibo ko moito musani yo moisekenere gweitara ligo sento komanyi. Abusu hapa waine ambayo walipatikana wakishughulika na hii swala la kutengeneza pombe haramu. Amaruwa tanchiri chirita chiribusano niga itirwe nsemo yake lichekero wenye vyobo tindi wagendrete. Asa yomone nda mange saranse kenkumanya senchire yobo ikiranu litoko bwaterana ergo itira somuno wimanyiriyo igakoroko Joshua Auta hiretirane nchenkoro Vincent Onyancha Yugoto chaka MSA yamangana maya Ensa yabono maragoba kurase county ya Nyamira muwaziri bwechibesa kurase county ya Nyamira Emily Ongaga ni gobono litukulia lera aika bosi we komiti ya bete kogo chorwa erikonyara kunengia obokoribwaje ayani gago chamaga yabo MC kurase county yo babete bakoire ngana buna Emily Ongaga akwisiko kurase kerwekyo kyobo waziri bwechibesa nige komiti yo ekurawono mu MC dio kimasira aseba tegerera ensemo yaye Emily Ongaga buno mulikito kurase county ya Nyamira job maangi agotomanya for by impeachment of Miss Emily Ongaga. Maiga yaba MCA gwetia omuswada woko morusia omuwaziri bwenibo Emily Ongaga nigo aika bosyo bwe kamati ekolingolia okoruswa kwaye abisi. The truth, the whole truth and nothing but the truth. So help me God. Yale delegations ambazo zilikuwa table in the assembly. Haikuwa kitu mingi, ila tu kumsikiza ajitetee mbele ya kamati hii. Mengi mtayapata wakati tumekamilisha kuhoji kila ambaye aliyetajwa. Egatia mamocho akagire gokora ajubaligia airanelie amachibu nobo tumeki obobebwa bisi okoruse kibesa asichinjira kitalindonge na mamocho ande that I will not be able to pay the 120 million. I'll be paying this and this and this. Did you share with them? Why were you giving a contradicting information that you had itemized 60 and you hear now it's selling 35? Kako bwate sigwa no mwakili oye mbairenelia amaboli ayo. Reading section from the invite 185.1 read together with 2. Yes. So it sits as a high court. That is why it's not a high court, but it sits as. Once you have the powers of the high court, then you're bound to conduct your business as the high court should. A motion that will affect my career, will affect my livelihood. So therefore, if I'm given an opportunity to make improvements, we learn by the day. And I'm only requesting that the committee will be human and consider
as they make their report. That's all I can say. Nonyanigo omunyakirogo bwe kamati ya UDUK Masira nateba mbachikolika oroboti oroikeranu igoro yenganeye na koroikia bose bwe bunge ye county ya Nyamira. Igo lero na bututa twara mange because ndero twa motegereire kotegerera tuli na bandi twarangeretie asingenjo yoko rosio bo saidi boisaine ase ogocha kwera ni report yetu gochiese ase mbuli koranga amangana twatumitwe buna makosa ali igetwe buna nandi twa motegereire na arebo gose nugukagera igo litukuria lera nene no gotegerere birengereri biaye tuira nene into ka tugochikorike report lituko tora ni report into bamanye so that nine moja kuunga buna nine mu ategereire kakete no ni mu bwate majibu make lakini ese into ka tora turike report na litora batebi what should be the resolution ye committee to the house. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbiya muno mulikito kurwase county ya Nyamira Job Maangi asoroboti rwase nchira yobo ikiranu gotigana yubona abarai aho kurwasoro kongorwa Gusii nigo baboli gokane kibuna nkonya wale kwegerera mu Gusii anene ekere bwatranigwa anna samomocha aho ayo andake akoerera gosaliye talyo mu Gusii kolengana no mu advocate George Murara nigagandrete kugikeria anene amangana arengetse okobekwa byara na boygo okoganigwa waziri omukoro yogoteneta mwana yobolendeme Fred Matiangi go ikabo sio bensemeli ya DCI igate birebuna nigere bya Matenko Wesko anasemero meli abeteka okolera aba Kenya mulikito Brighton Makoli no roboti rwa senchera yoboime ekero liberera litindi rigendete kwenekiwe imeyense ya Kenya anene ekero abarai abo yendete komocho yokabeiro mu wasiri boborendi boime Dr. Fred Matiangi buna niganyana nde wesona ni asobokurumi ase serikali ya eta nigobono umuwakiri George Murara bwakuma anyarire kawe soke na kubori buna mangana ya umusige deputy president Ringati Gashago na Zahir Chanda tamba tanetine kiri chikorigoteba richikorigoteba ebitengo biri bibekire bibwate byo guchunguza byo koringoria bire atobo shahidi birase omo office of the director public prosecution bumugamerie binabwe bwe serikali aba bayikigu Matiangi bose bande bonse basakolete kibeza bayikigwe kote kolengana na kuma nigobona nyaririga kuburi mu Gusii okurigereria amangana ya okwana no bukurumi mbwabete serikali iri ya rweto obukurumi obombo arenga onya enchera bobekire billion 6 njale gosakuru no muntu oyomo ebine bintu byakore tunabange ebisakubinde iko bikirete kiri sana bitaigo kwana muntu obo lakini aba Gusii iko tole mutu sana asogo kwana mamincha ya Matiangi onyo okorete rigoso buno mwana oito igo tokuira nanse toirane torigerere na na akorete rigoso kunyomba ntokomo igereria lakini richi koryoka limoigererie toikasa tokorukuna richi koryorokiri na nakurumete nasakorete richi koritigori kore egasiaye lakini koimoka igoro totangaine na nintwe tokuragirira Matiangi ose nintu tokurwanya mu Gusii ominto ekyon kirigendo kiyase nyomba ya mwanya gitinge oigo muwakiri Murara nigobono anyaririga kumocho mokonyi bo murai bwenzeri katika shagwa twaigure kabere gatatu omo deputy president omo sike Ringati Gashagwa gagokwana na kibasa getenchire kiasa koretwe ekero litukere makero chikura chia akiru chikobarwa chia telco nande chinde bagoteba chons bichiko betoto chi billion yange 12 egente kiamana ne keronge aseri chiko serikali ya Kenya bono gani ya Kenya kwanza eyugo Ringati Gachagua omonyene aromo deputy president so gosoka isiko ga kotaka ko suguma omusike Matiangi muna na usikanete no bokurumi ntobwati yento kende gonsto opinga muna ba Kenya inche buno mo wakili buno monogeri bwa mangana ye katiba ne no mo wakili na mangana ye sheria negentekemo serikali erobono ya Kenya kwanza onye kebwato bo shahidi muna omusike Matiangi gosimu minister onde bwansi oyo kageire na nakorete obokurumi kigobo shahidi bobe kwa SMS kolengana Murara nigamendire muna tokoira na maiga twarigere na omusike Gashagwa igabwate ekeririanda gyoko akanania aya korere twekerare omobunge ne kina keria bwate kyobokurumi ekina gya Gashagwa gyatonyoreiga buna chibesa iki chionzi bichya bwate tuna anti corruption court na EACC nchya bwate
omugendo bw'ekibese kina na kikyatogete nkamba nikikyakorete nande na kikyabegitwasi kya account eki asset recovery ya chietega freeze boigo ni ganyarira kumoja jumbe onyali bali chache Zahiri Chanda ali akwana kabisa kuna kiliwa akukwana mna matiangi gabwanta bwatwe Zahiri Chanda ndi aba DCI Zahiri Chanda ndi aba ESCC yoko kwana igoro yobo kurumi na okubwato kwa matiangi lakini kabwanti kutumana na kuchiko kwana maminja ya matiangi atabwatu bo shahidi ngolipotere getaseni Kyandis TV iridhariane Brighton Makori Biamono mulikito Brighton Makori asoroboti rwa senchira ayobo ikiranu bono mugako yomo kurwa sensemo ya bumeroge gotoka se wodi ya bugekase bunge ya kitucha cha South Eyemo County ya Kisii oyibono omenyere no borera senga kentambe na boigo boirere konyara kolemara nigobona ganyo bokonyi helikonyara wekonya kubwatikana no kuboro kwebente bingendagera kumubura no butaka ngati ebinto bigendrete kumusongerera anaboigo ogotwara amarwire au mulikito deep na sanya nigekasenka ya ena gutwariganirya oroboti rokubwatia Isabari yenye nkuru asegeta seni kia Ndizi TV Eyemo Eyemo ikase kenyoro kia bumeroga kigotoka imeye wodi ya bogeka asetua monyora umugako yomo asilita Daniel Oginga ukagere kwa bane miake 50 no monene oyue omenyete bwe kotali no mwabo aseno nyana bo abwate oburwaire obubwa moireire kolemara amaguraya abanza konyegera Dungonyara kwando chamnama wana nyamonte yoko mwato uchabas na bok nteyo kazingiza astega kitori mugako tuna bale gachandegete nyumba tabwati ono kwende chugoke kumusinya yako beka nyumba iga ate ende chama konya ona kichwali toko sabe serikali oseno mwenya gitali mwagajire nyumba amenye buna abantu bane bamenyete gwe mbara mura chande kike kagando chuhara bere kasari diribetara butamu bwate tomono yaike kogerere bieka akibone ribono bwacha kumuigamerera ari bono riori agacha kobera nkaga igo tari kutenena tari kogenda yakwimukikwa andoira ni gwesari Omugako yo niga baiboli bae basirete myake menge ya etire koirera koba entakana Njaba iboli bakwetikale wanyanya munende kanzinyera umuntu nkonyanga imo ndabatiketa abana cintakana mwana uyo konyona ri abero umuntu omone nakerende agachaka kwekorera ekerekorera aganera kenda naroko tukaigwa mwana uyo nyomire akero mwana ya nyomira akorireki bamenyete n'abana ngocha barenge pakagaiga amatuka make tukaigwa yayo muswati uri bange no ginga ba muswati uri ochire mutigira bieka Omugaka Daniel Oginga niga menyerete mechande menene asatabwati enyomba na ncherende yo kwenyorera endagira asegotebekana onyatari eamate erangenere ekorwa obokonyi gotanga osiririe obogima genga abantu bangonyate n'abana abo ojo bareta n'omong'ina ugamate anena baamate nabo baongonya n'abaya bari esinde utatiga ndobwati kuetana intundo wane nyete baro bwangana kwetekare Musamaria tayo okomokonya nabo akoirera korara enchara mona matukande mwana ya tande tret na bongo bayo na bongo anchara na bona nyumba kenenge jori toka na tuete dire eli uchetia maika neikong Gati ya bari barure obokonyi basabire serikali anene mono abarai borogongoro wesokia na korua obokonyi Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa sekenyoro kia bumeroga imeye ward ya bogeka egotoka imeye bunge ya kitutu chache South imeye county ya Kisii Eliethandi Pon
Asanya. Biamono homurikito diponi asanya soroboti rwasenchere yobekira no kurwase enseme yobono hanane igoro yomugako yogotika na yobono moncho murigereria omwaka yomo aserieta pita bugongo onundu bwate myaka 95 no yomo niga kwanere igoro yamangana arengete nyomo chinga kecho omugako yobono bugongo niga buririe eserekana bego nekigambero ko nekibuna mbali goetia na kurigereria amangana yenyoma saba sacha gose abakungwa saba kungu korenganere niga mochirige tambukere kya sekigambero nagote abuna kolengana no Gusii mangana yombali gochiko yanchira na koborya abantu gosika enyomo enyome yabagaka na aba enyasore yegintu kyanyeretire enyasore ibono yaunchoira abana bansire kunyoma nabamura asabamura abaiseke asabaiseke ekiagara tibaro kigintu ekibagokora tinda amarwa tengani tinda abukima enyasoro bono na erimbe mono kubwa tinda amarwa enyomba ekero musajo taranyoma enyomba nigekoro kwesaiga ekero kwa nyomire amate ya bere nyombe eyo umongina nyorira abana babere batatu iye nyombe eriye bwata marieta 25 nige bwate keoreri ne bwate siaramache ne bwate musiereko ne bwate sumi ne bwate irungu ne bwate getiti ne bwate nabe getiti ne bwate getangura ne bwate lisangina ne bwate munuirongo ne bwate lirongo ne bwate gechuria ne bwate kirama ne bwate magachi ne bwate keta ne bwate riko etoteri na chitero na nyumba ime ero maate ero rogoro munuo mori ekegora gikimori bweri maate na rogoro sukunyuma gesona maate eroti irigo shemerikyombe gocha bweri na binyombe bwata marieta nganigo Gotigana na marieta yubono muigweto moncho murigite to murekera ali agendreta okorekana kuro chinsemo chindisi ko yorogongo huru Gusii umurebense William Samoei Ruto nigo wanabe kese yanene igoro yowote we supplementary budget yakero kali agendreta wikerania emirobiro nabo igona magendro aiga sense ya Kenya nyago chokobeka ane wese yeyo Ruto na naboniga murigite buna chibese chinchi chikokonya anene chi county aho asokonyaro wikerania magendro ayaniga goche kere kilibono chibese chigweti wana kubwatu kwa goche serikali chi county nona bwasa motoka bwange uchi county nyinga nego chia rokane kwe murungana na kobolia serikali kone kibunango bwata kwa richibesa chitia serikali chichi county iliko nyaro gwikirania amagendro kolengana na serikali bwegane county ya Kisii bwango igomo governor we county ya Kisii nigate yabuna serikali ya eterekirana kendo gyonsi kubwata kana noko tabwatu kubwango gwechibesa woze serikali chichi county ganto kireto munyakero bo anasense mu baraza yaba governor wati yabuno kunyoro gwechibesa kurwasa serikali yanene nigo kwera amagendro gotigara maiga ase chi serikali Chichi County. Ayubo igagendreta umurebense William Samoei Ruto nigakoretara ya yego ikasensemo ya Sarego toka imeye county ya Nairobi yasogo nyaro gochakyo wagachi bw'ikinyumba cyerigorerianse umanyekanete buna affordable housing Ruto kokwana kurwa sensemo ya Saremi yo mucho Nairobi nigate yabuna bagendre cross nyumba ya county au airi konyara kwa neki buno Kenya bwo konyara wanse nkonyara ari nyumba yerigorerianse ya konyara uwa kanera chinga kicho igo Ruto nigamochi anene bali bagendrete ko bachanda basubati wikiraniyo bwagachi bw'ikinyombe cyo ase chinsemo aho nakogania basubati kwa wa maskani ekero bwagachi bwagendreta kwane kiwa chinsemo aho emergency ya Kenya. We have concluded the procurement of another 26,000 housing units in 25 parcels of land across the country. And in our next phase, in the next 90 days, we will be launching the construction of these low-cost and affordable housing, including social housing, in Garissa, in Marsabit, in Uasin Gishu, in Narok, in Kisumu, in Machakos, in Kiambu, in Mombasa, and in Kajiado counties. I am also encouraging
other investors to step forward, because we have additional opportunities for the construction of this low-cost housing in various parts of the Republic of Kenya as we go towards ensuring that we have sufficient opportunities to create jobs and to build decent dwellings for the citizens of Kenya. Mumesikia kina mama wanasema wanasumbuliwa pale katika construction site, lazima kuwa na vyoo ya kutosha ili kina mama wawe na separate ablution facilities so that we can dignify women working in the construction site. Na maega yogo siekuase ka enyombe manyakanite buna China sikwa ya gotoke mu mucho Nairobi eyubona agendrete gwikirania oboncherere bwaye ni gomore yo waziri otenete amangana yo boncherere ya Moses Kuria ha igore abene nyombe yo mu China yabereke ko oboncherere ni go asama tukamake aboncherere ne kurwase county ya Nairobi bakoro kwe murunga na gote abuna ni ga boncherere abange bayirere ko rebinto kurwase nseme yo na gotiko boncherere bwabo ni go no waziri yo aigore abene oboncherere yo bose nyombe yo manyakanite buna China Square goko chaka gokora obokoreri bwaje lituko lya lero. Na ubunya by'obutindi nigo bwakolekana ase kinyerogia chemungo se kibonoke gotoka ase county ya Kericho abwasa abantu bane babe kubyara ko bwatekana gotoka na marwa tanche iri abangi abubane nigo bono baikerwa maiga y'abanyanyimbo komanyugo buna marwa atanche iri nkongwale ase nseme na okoro bunya by'obutindi no nabo nigo bono amarwa chirita chiri busano abakago ikero kora nseme yo ayubona abakago iteronsi ekaro keribono abangi abamarwa babe kubyara no nabo kolengana n'abanyanyimbo kubwatira nensemeli ya community policing amo nabagambi kuri nsemeni ngo baroyo kurogetinde asabanyi batebere bunambagendreno okoneke unangosiri baramaro yatanche no ndebwensura chikuikerwa gakoenga maro atanchiri na chikumukirege tambokeregetinde kolengana neli chiko. Tuko na maabusu hapa waine ambayo walipatikana wakishughulika na hii swala la kutengeneza pombe haramu. Wengine waliwahi kutoroka. Hii operation itaendelea mpaka tuhakikishe swala la pombe limeangamizwa katika hino jimbo la Kericho. Katika area hii pombe imekuwa kwa wingi na wamejaribu kufanya hiyo kazi, kufanya operation ya kusanya pombe, lakini changamoto ya hapa unajua ni kazi ya pombe ambaye hainileti maendeleo hata kidogo. Hakuna maendeleo ambayo inaletwa. Tumejaribu kuhimiza, tumekaa kwa baraza, chief amekalia kwa baraza kuhimiza wale watu waachane na pombe, lakini wachache bado wanazidi kufanya hiyo kazi. Tulikuwa napandanga mboga. Sasa venye kiangazi katokea ndio nikaamua nikasema acha nitengeneze hii imepita niokolee watoto kwa shule. Na ikirayo agendrete no mwakili Kilifombeta ni gaboria serikali kone kibunango tegerero kugania kwa wa Kenya libagario komba imukirie getambo kira ekeroba kwe murunganiria igoro jogo konga ukubogima aniga gocha maiga ya Erkyo Mondi kunyara kobe kubyara ekerokeria atagete amangana yokurobekana anaso okwe murunganiria amangana rengete ubogima na boni go Cliff atabiro bune serikali watukombe getambo kiro na koigwa okogania kwa wa Kenya. Even I am hungry. Everybody else is hungry. The rain is affecting us. All of us are. When they come and say they want these things addressed or they are complaining about them, please do not stop them, because this is one of the reasons why you are in power. We tell you, allow us this space. If you want to silence your citizen not to complain about his hunger and food and everything, then where does it stop? Without being political in any way, the law is the law, let us follow it. The policemen must follow the law. They were told that they must stick by it. They do not have any other masters. They are independent. Stick to the law. Stop arresting people arbitrarily. Stop bullying people because you tend to think they are against one or the other person. That is where we need to draw the line.
Na maiga yumurikio mwanewe kema kelikia UDA kilofasi malala konyarago kuboria abantu anene bya mabiri byareko koboko mu bwa Kenya kwanza kwene kibuna nkweli kibale na kobekia mekemo nigobona bwatani anaso mu bwa Kenya kwanza barure birengeri byabo bawanga iga kurekerengere kyabone kyama kelikia NC asona batebere buna mbabe getese yoko igwana igwase batebere buna mbali kuchugwanchirana abo mu bwa Kenya kwanza nenze ya UDA go chikobekia mekemo igobona NC batebere buna ese babegete nige kwa mwaka bw'ikiri 2025 nomo asekire kyama kebwenderete wetenenera. Kama wana ANC kwa Kenya kwanza tuko na agreement ambayo iko kwa Registrar of Political Parties. The agreement itaisha ama itakuwa expired 2026. Agreement ambayo inaonyesha ya kwamba we are equal partners in Kenya kwanza coalition. Hakuna agreement ingine. Hiyo ingine ni roadside. Hizo ni propagandas. ANC it's there to stay na tutaendelea kufanya kazi kama chama cha ANC pamoja na vyama vingine ambavyo viko kwa Kenya kwanza. Na tunataka tuanzishe recruitment drive, mass recruitment drive ambayo itafanyika Kenya mzima kuhamasisha watu kuingia kwa chama cha ANC, kujisajili na kukua members, so that wale members ambao tuko nao karibu 2,000,000 tunataka wakue double, wakue 5,000,000. Tungependelea kwamba Musalia Mudavadi akae kidete akijua ya kwamba hapo mbele atadanganywa, na hatutaki maneno ya kusema ya kwamba ati hatukueleza. Sisi kama wananchi tuko hapa chini na tunaona mbele. Tunajua ya kwamba ni hatari sana kuvunja hilo chama, hizo mavyama na kuingia katika chama moja. Hivyo ndivyo sababu tunajua kwamba hatutaki kurudi kwa enzi zile za chama kimoja. Kama tutakuwa tumeona ya kwamba tuna kuridhika na hiyo hatua, tuko na vyama mingi ambaye wengine tunaweza kuelekezwa na tukue ndani ya hizo mavyama. Na abo igo kuborigwani go kwaruro gocha sabantu bonse kone kibuna kera mangana tari korongea ananekero busari bwa korekanire amangana arengete yo kwana ngo ikirana na go twaro kugaya na kwabene ribaga ry'abantu abange kunyara go ikigwo ase chereyani gago chamega y'abasa abange kororokana ko be kubyara anane asokora mu muco ayabonete kugaya nonye na segenka abasani go bakurire ko bwatia amachiko anego tenyora sabe yensemo ye serikali na korira boro kunyara ko be kwa echera toke batebekana buna niga abantu abange batangira sikera na ngotokero gwitinyana kwa basibwa ko bwatikana na mamocho amakamake. There is no bigger punishment than denying an individual freedom. So being in prison is the biggest problem that you can cause to an individual. We want to correct, and the only way is to have alternative dispute resolutions. Mambo ya mashamba tunaongea nyumbani, si kwenda kotini. Kwa sababu shamba unaulizana na ndugu yako, ndugu na dada. So you sit down as a family, sort out the issue as a family. Musipelekane kotini, alafu mnaenda kujiaibisha pale. Sit down as a family, be able to sort out your issues before it even gets to the judge. Again, the priests have a role to play. When we come to church, if there is a dispute amongst us, na tunakuja kanisa moja, then why do we have to come pray on a Sunday and we cannot speak when we are out? Na gotigana yo mwaziri bwechisemya Zekeri Machoguni gobono ate biri aba Kenya obuna serikali nigebegete nsemo shilingi bilioni 2.3 echono chigokonya mangana rengete skuru asensemeria yendagera gokona kurase county ya Wajire karairo bokonyo rokuru ase serikali igomo chogwate bire buna boroki wambali go chigo chandeka anasa mangana rengete endagera kege serikali ya bwatokire chibese icho. Mheshimiwa Rais ametoa pesa kwa ministry ya education ndio watoto wetu kwa shule waweze kupata chakula mwaka huu. Ile pesa ametoa ni bilioni 2.8 ili tuweze kuhakikisha ya kwamba kila siku iko chakula kwa watoto. Hii kitu tunafanya kwa ushirikiano, multi-agency approach. County haina watu wake, national government haina watu wake, mwananchi ni yule mmoja. Waziri amekuja kulaunch maneno ya school feeding program, kuhakikisha kwamba kila shule iko na chakula na watoto hawakosi kwenda shule kwa sababu ya chakula. Waziri
Kama kaunti kuna mengi tunajaribu kufanya kadri ya uwezo wetu. Tunafanya water tracking mingi. Leo tunapeleka maji 177 sites vile niliwaeleza. Serikali ya Kenya imenunua chakula na leo tumeleta chakula na tuko hapa kuanzilisha huo mradi wa kupatia wananchi chakula. Na kwa sababu ya umuhimu ya yale tunayofanya, mawaziri wawili wamekuja leo na tutaendelea kushirikiana. Tumefurahi vile serikali ya kaunti imetilia bidii kung'ang'ana na hili janga. Na gotigana yeko mitibono ya choro yogo chiko ne kinango bwatokera marieta ya commissioner wale wacho kalemere mase kyo megarikyo bochori ne chimbe IBC e komite jibono litukuri yaro ni kabosi we bunge likonyara gotebemero biriyo begete asogo chiko bwatoka marieta yo agochia ko unengigwa ase bunge nigo batebire buna nigo bero bere tubekirano ase ogochi gwekirani umurobore yo namba chiko bwatoka marieta bwenrete ase batebire abakenya babasogo twara babonde bwensi ase komite yi egendrete gote abuna necho abantu ole bwenete And my name is Nelson Makanda, representing the IRCK, Interreligious Council of Kenya. And as you know, that you have seen, and from the names we have said, we sit in this panel by virtue of representation as required by the Act of Parliament that was recently put in motion by Parliament and signed by the President. And so we represent the institutions that are required by that Act of Parliament. So in terms of our being here, we are here because of that representation. Number two is to say that we have a mandate before us. And this mandate is to be able to invite applications from suitable candidates who give us their applications. We shall then thereupon interview those candidates, applicants, and investigate around them and come up with a list of nominees. This list of nominees will be forwarded to the appointing authority, who will then pick from those from that list and appoint, and then the due process will be put in place. They will go through Parliament, and once they are approved, they will be gazetted as the commissioners. Allow me to say that this panel has expressed its commitment to do her job with the sanctity it requires. We will be rigorous. We will do all it takes to give to this country right people, men and women of high competence, men and women of great character, men and women who are courageous, men and women who uphold the rule of law, so that then they form the next commission. And we will do this because we know that the role of the commission cannot be gainsaid. It's a serious role in nurturing our democracy. This country has come a long way in her democracy. Chumurikiri bono inyura niko gendete gotengera Ndizi TV hobwansu bumugusi bunotonto kumanyari abereka okoleka na mango mo chumurikiri bono aenda chiko kumanya sebiro birebusi okolenda sebono ikonko gendo mutumoko moke nkwira ningera na mange ekerongo chiko mwariganya Victor Sultan umwana bo bankuru asense mende ye studio atumanye amangana mange kuru asense mele ye chiko sodinyira bono University ya Meru nigo ya siekiru ayuni chiko kumanya sebiro bitere bitambe kolenda sebono ense mende studio amangana lengete chigosori. Vincent Onyancha korwa sense mende ye studio moncho muligeri yango kwaliga nyanko manyali yagendete kokoleka anene korwa sense mo
ye chigosori bakondoka Victor Sultan oyiboba ngito chakire Amayia chigosori aiga ase county ya Kisii abwa sege kombe gya Mozart Bet Cup gya kyagosoretigwe segeti kya Gusii Stadium timu ya Mo 5C bali kogosoria ne timu eri ya KCB ekanyorobo bwegolya ya Mo serige na liesagero nako yake timu ya Mo 5FC sko ase ekemina ne kyono nyarabo aba bwatani gose amokocha bwe timu ya Mo 5C nigo agokeire getambukiro gose gosori yagosoretigwe n'abamurama baye anene gukurigereria buna timu yo nigo eremetie nyetato yoka korwa eroisigwa Game imekuwa poa, imekuwa mbaya. Bao kwanza vichi ni challenge kubwa. Alafu ni vijana wadogo tunajaribu kujenga team. Kuna 3 months but wamenifurahisha vizuri sana. So ilikuwa ni game ya kujijenga na kiaka nzuri. The report of the team ni wale wamaliza form 4 last year. Most of them is the team 17 ya team. So kwa wachezaji senior team kama wawili pekee yake. Nsemo ya Eyemo kocha bwe timu ya KCB nigo agokerete obwiwigoria ya Mo asiri na liesagero otabuna nonya bali ase league ya Premier League ne timu yuteriko solia ase league ende onsi ase Ensa ya Kenya nigo yabaorogeti egosoli enkongu nabego basegetabuna bachiko kya egosolio enkabune yo asamatukali wosyo bachikonyora libagali goso ase league chinene anene area ya Kenya Premier League. Imekuwa ngumu ukiangalia timu tumecheza nayo, ilikuwa timu na vijana chipukizi wametupatia muda mgumu sana, but all in all kwa knockout kupata win is the most important thing. So saa hizi tunajaribu tu twende tupumzike, alafu tutafikiria hiyo mechi nyingine baadaye. Kwa mechi za knockout kitu muhimu ni ushindi. So tulipopata bao tukaweza control game baada ya kupata bao mpaka dakika ya mwisho, but unaona pia hao vijana tumecheza nao ni vijana wazuri, wako na good players, so haikuwa rahisi kwetu hata ingawaje sisi ni timu iko Premier League. So nafikiri ni hongera kwa timu ile tumecheza nayo, wamecheza vizuri na wakiendelea hivyo siku moja pia watajipata Premier League. Gotigana nayo mwanchu